hawaasni keenya wanni beekuu qabu gurbaan Kadiir kun guyyaan an biyya UK dhaqee na wajji ture Bolton magaalaa jedhan akka ilmoo abbaa agarte ilmoo abbaa wajji adda turanii abbaa ufii agarte ilmoolleen akkasitti garaa nama nyaatu Kadiir suni hanga miirra inni hoggaa na bira taa'u san hoggaa na dubbisu miirri inni keessa jiru yoo abbaa isallee arge hangasii ol miira keessani seena jee yaadu duba guyyaan suni waa na duraan badu bobaati ya jala seenee footoo sayyoo isinilleen arguun ni mala hedduu garaana nyaate mucaan suni wanni rabbi irraa kadhadhuuf akka rabbi subhaanahu wa ta'ala fayyaa sa'atiin akka rabbi isa dhaqqabu rabbi irraa isaaf kadhadhaa dhukkuba kana yaa rabbi ni dandeessa mucaasan yeroo tana akka manguddoon teenya jettu yaa rabbi irra naa dabriif akka jaansan fayyaa akkasii rabbi isaa haa kennu. Kabajamtoota ulfaatoo uummata Oromoo jiraadha kan kiristaana kan muslimaa kan waaqeffataa kan protestaantii hundi kan sabaa sablammii hundi kan Itoophiyaa hundi kan Afrikaa hundi kan Oromiyaa hundi kan addunyaa hundi dhalli namaa haa jiraatu. Ani kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadha. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Waa hunda naatu siif taha jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti. Yaadataadhaaf rabbi naa kadhadhaa naa galatoomfadha. Anilleen maqaa keessaniin maqaa uummata Oromoo kabajaman maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maqaa mootummaa Oromiyaatiin maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. Isinis naa galateeffadhaa. Dhaan isiniin jaa kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii akkuma kaleessa ilkaan kan kootolchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenatu cufa jedhanii beellama naa seenanii jiru. Kanaaf isinis naaf ulfaadhaa isammoo naa galateeffadhaa. Bye bye. يا ربي جبا هيلا في قوة سيكبا نتي هيلا في قوة لين كملو سيكمنا نون اندبيني نرى خاسوان ندبا مي نجرتا باباخي نقاق امنا باباخي الحمد لله مي سغلي yoo dhageesse ati khaddura dhufte kun mee sagalee yoo dhageesse takka qofa akka dur gaafa baal tokko jaan tokko ni beeyta takka barreessi ka jaansan mee takka barreessi yoo sagaleen si bira geesse abba wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh fayyade abbay bismillah الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هواس خين كم جرتن دقاق أبدو فيادا بغا نغان ناجراتن بغا نغان ناجراتن أما اللي جرو بريد رب سن هاجرات چسو همتو سن الراها قبو همتو نسين أرگين ركو أكمالي ركوبا أكمالي ياد أكمالي
ربي سبحانه وتعالى إسن الراحة قبو بقى نقيا الناجرات أرى ويقرانا نياته ويفي أن اللين سقليتيا قرى سقلي حواسا خينيا دبلو دف أصلوفي ilma keenya Kadir martuu dhukkubsatee akka mana yaalaa jiru miidiyaa kanarra deemaa ture waan birallee godhuuf baan yaa Kadir rabbi si haa fayyisu rabbi si haa fi yaa ilma kiyya fayyaasa isa biraa taate fayyaasan rabbi si haa fayyisu jechuu barbaada dhukkuba amma si qabe kana karraa fayyitee seenaa ta'u rabbi si haa taasisu siin ja'a dhukkuba kanaan ka duniyarraa deemtu rabbi si duraan taasisini dhukkuba irraa fayyitee fayyaa qulqulluu akka gaafa duraa دائما ترتيسا سنتي ربي سي ديبسو وانساني سي خدت رب الرا اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي أنت الشافي اللهم اشفي خدير اللهم اشفي خدير اللهم اشفي خدير ربي فيا أفبرا تهين سهادك أبو سنجا يا خدير دواسي قد آجرا سن اللي ربي خدواسي ها قد سنجا fayyaadhaan jirutti si deebisee takka rabbi si haa gammachiisu rabbi irraa si kadhadha nama hedduutu si rifatilleedha hawaasni keenya wanni beekuu qabu gurbaan Kadir kun guyyaan an biyya UK dhaqee na wajji ture Bolton magaalaa jedhan akka ilmoo abbaa agarte ilmoo abbaa wajji adda turanii abbaa ufii agarte ilmoolleen akkasitti garaa nama nyaatu Kadir suni hanga miirra inni hoggaa na bira taa'u san hoggaa na dubbisu miirri inni keessa jiru yoo abbaa isallee arge hangasii ol miira keessani seena jee yaadu duba guyyaan suni waa na duraan badu bobaati ya jala seenee footoo sayyoo isinilleen arguun ni mala hedduu garaana nyaate mucaan suni wanni rabbi irraa kadhadhuuf akka rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa sa'atiin akka rabbi isa dhaqqabu rabbi irraa isaaf kadhadhaa dhukkuba kana yaa rabbi ni dandeessa mucaasan yeroo tana akka manguddoon teenya jettu yaa rabbi irra naa dabriif akka jaansan fayyaa akkasii rabbi isaa haa kennu namni tartiiba qaba jara keenya nuti gizee garii abaruun kun hujii namaatiin nama madaalla namummaa namaatii fi lafee namaa irraanfannee hujii takka takka taa namarraa argamteenii nama madaalla Kadir wallisaa qofallee miti mucaan sun rabbi jaalataa diin jaalataa nabi jaalata duuba waan ajaa'ibaa duuba hanga namoonni gariin namni sila akka darasallee namoonni gariin hanga amantiidhaaf ufin murre gurbaan sun amantiif uf mura duuba waan rabbi isaa kennirraa waan arge duuba isinillee numa agartan ni beeytan duuba hangam takka akka amantiif uf muru gurbaan sun takka waan akkasiin agarre duuba
zamana dur dabarse keetti wallisaa ture ni wallisee jechuu qofa laalin duuba namni lafee qabu yoo jiraate mucaan sun nama lafee qabu duuba rabbi fayyaa isaatiin isa haadha qabu rabbi irraa kadhadhaaf duuba gargaarallee hawaasni keenya guyyaan har'aa nuuf fatanaadha beeku dubbiin kadiirtuun fatanaadha qormaata waan jedhan qormaata akka hawaasatti qoramne jechuudha yoo dhugumaa wal'aansi kanama fayyisu taate yoo dhugumaa maallaqni kanama fayyisu taate dhukkuba isaa san sababaa taanee waan maallaqni namaa godhu maallaqa dhabuudhaaf kadiir akka miidhamne hawaasa kiyyatti illee dhaamuu barbaada nama tokkootu gadaa nabi Muhammad ture sallallahu alaihi wasallam namtichi kuni naamusa isaa adaba isaa keessa rakkoo jira ni dhugaa namtichi kun ni dhugaa ni fidan guyyuu ni garafan gallakkisan ni tuman gallakkisan inni dhugaatiin dhiisu duuba guyyaa tokko lolaniini namni gariin abaaree namni gariin jechoota hamaa je'e hoggaasan nabiin sallallahu alaihi wasallam maal ja'an alaa taraahu yuhibbu allaha wa rasuulahu jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam hin agartu namni kuni rabbi rasuula jaalataa jedhe nabi sallallahu alaihi wasallam kanuma dhugusanii beeke kanuma dhugusan nabi maal jedhe sallallahu alaihi wasallam aboo namni kun rabbi rasuula jaalataa hin agartanii je'een duuba irraa dhoorge jarasan namni hujiin salleen waan biroo taatu hujiin salleen waan nuti hundi irratti waliin gallillee taatu namni namummaa isaatiin madaalama namni kuni diin jaalata rabbi jaalata guyyaa nabiin tuqame sallallahu alaihi wasallam durri nama miidiyaa kanarra booyee gaggabe kadiiri duuba tokkoon keenyalleen akkas hin taane gaafasan namni way ani caphe je'ee na haa cabsu je'e naan haa kutu je'e na haa cabsu je'e kadiir ture beek yoo dhugaa rabbii taate namni biroo tokko miira inni keessa ture san namni miira san ta'elleen hin jiru du yoo dhugaa taate namni kuni nama dhukkubsatuu dhukkubaan akka maleetti miidhamuu qabuu miti silaa rabbiin ammoo abbaa fedhe dhukkubsa abbaa fedhe dhukkubsa rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin fayyisee fayyaa ajaa'ibaa ka rabbi irraa kadhannu fayyaa akka dadda'ifummaa sanillee mi fayyee jiruu fi jireenya saddeebi'ee akka ilmi namaa jiraatutti silaa ajallin hafu yeroo takka akka rabbi subhaanahu wa ta'ala isa fayyisu jiruu bareedduu akka jiraatu rabbi irraa hawwaaf hedduu garaa na nyaate hedduu wallaahi nama hedduu dhukkubsate nama hedduu na dhagayamirraa yoo jedhan kadiir martuu kanadu waan sii godhun qabu kadiir rabbi fayyaa isaatiin si haadha qabu siin jaaduuba rabbiin fayyaa waa hundaa harka jirtu sun rabbi fayyaan si haadha qabu duuba rabbi si haa fayyisu duuba fayyaa isa biraa taate yaa rabbi ka fayyaa qabu si rabbi fayyaan si haadha qabu fayyaa guddoo rabbi irraa si kadhadhaa dhaamsa kiyya kanaa fi du'aayitii yetanallee kadiir biraan naagaha rabbi fayyaa godhee si haa baasu hamtuun takka sin argini je'ee rabbi si kadhadha ilma kiyya hawaasni keenya immoo akka hawaasatti waan isiniin jiru wama gabaabduu isiniin ja'a silaa waan isinitti himan hin qabdan haqiiqatti wanni akkanaa isin jalatti illeen haftu an isinin beeka akka amma namoonni gariin namni keenya maal ta'e namni keenya wahuma takkaa'u hin taane'u namni keenya hawaasa waan isarraa eegamuun dhaabbataa jiru yoo jedhan hawaasa keenya irraa hidu yoo dhugaa rabbii taate hawaasa waan isarraa eegamuun dhaabbatu keessatti lakkaawama malee goyyoo namni keenya kun akkanuma namni keenya kun maarruma gizee garii hoggaa waa haasoytan miidiyaa irratti uf eegaadu
وفيقا وان أمتا جابسو وان أمتا تقيسو هاسوان أولينا بليسو هاسوا خيسان هاسوانا وان دنتاتي سني لما خيساني هاسوانا وان حملي حواسا توقو وان أبدي حواسا توقو هنا هاسوين أسرتي دو تكا حواسن خينيا غهيسا هنكتين بيخو هاقا همنا قبوتي همنا ساتي أول قد آجرا همنا ساتي أول ديما جرا لدو أن أما كدير غرغارا جيشو رفيمي خانين دوفي أكا غرغار تنين بيخاندو أكا غرغار تنين بيخ أكا ميتين غرغار رسلا إينيو غرغار تيو كدير غرغار إينيو غرغار راونو دي غرغار سلين جينا تخدير دير كاما مالي غرغار سامي دير كاما مالي غرغار سامي تيسين جي غزي غري أمرين دير كاما تاتي بيخ أني وهم تكا سنين جادو وما لقني نما قول وما لقني نما قول أبو دف خديرا كم بيدمني هم من بيسنيهما وان برو وان تربي هما قولوا في دنديسا وما لقني نما قول ما لقد أبو دن كدير سن أكم بيدمني قفا خانو بيسنيتي مدو مالي حواسني خينيا وان إسرع إيغمو ولا لجي إلي إيادو أنا كخيتي دوبا قنافو رب اللي خدت دافي وبليس خيساني برد أبدا هورين أرأى والأنسى كديري فينتهين هوري جتلي لكاوين أناسي مادو هوري اللي جتلي لكاوين دو جبات داي سننجا ربي فيان نوها غمبچيسو إسالي ربي هافي ونجا حواسن خينيا غابا نغا ينجراتني ربين همتو اسن مديني نغيني ربي بكا جرتن هندت بكا توكو توكو جرتن هندت نغيني ربي اسن وجها جراتو تخني ربي اسن وجها جراتو دنيا برخا دين برخا حواسما برخا دين نغدي برخا وهند خيستي ربي تولا ساتر اسن وجها جراتو اسن نجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته